11 अक्ट'बर 2025 हरनिफ्राय 3:15 जराव दिल्लीनि सरायका इलाकाव आजागानो हयते खरकसा अफिसार लाई दंमानि बिनि नजर खलायखा सरकनि किनारो खलायजा खरकसा बरैनि साकाव ओ बरै आरो बेलायखेनो बेहाल ते साको फानकरै अमाहायके खलायजाक ते नौसेनानि अधिकारी रक ओ बरैनि गाना थांगै नायखा ते गाना थांगै नायमाने अलदो खाजे ओ बरैनि अर्धेक सागो रैकरै माने ब अर्धेक सागो रैकरै खलाई आरजाको बेहाल खलाई खलायजाक नगैखा नौसेनानि अधिकारी रक काहांखे नायमाने अलनो खाजे ओ बरैनि जे प्राइवेट पार्ट दंमानि आरजागोन हयते थै रक फाइमानि ब ते अमाहाय कंडीशन दंना नगै अफिसार वानसुगै दंमानि बिसिले लिया जे फियोर न अंखा ओ बरैनि लगिव कुनुया कुनु मक्ससगले हामया गटना गटिका हनै अब साइमानमानि यागुलो ब बिसिले यावै दिल्ली पुलिसनि कंट्रोल रूम कल खलायो ते सिरापसानि उलोनो दिल्ली पुलिस रक आरजागो सगैयो पुलिस रक नायमाने उलो ब पुजियो मानखा जे ओ बरैनि लगिव कुनुया कुनु मक्ससग हामया कटर गटनाले गटिका हनै ते ओ बरैनो नगै दिल्ली पुलिस रक निर्भय कान जे हत्या अंगमानि अबनो तयै अबनो मयतो अंगै थांखा आबगै दिल्ली पुलिस रक बिसिलेर याकारै दिल्लीनि कायसा एम्स हस्पिटाल तलांगै थांगो लगिनो ओ बरैनो चेकअप खलायबाय माने यागुलो डक्टर रक डिक्लेयर खलायका जे ओ बरैनि लगिव खरकसा खरकनैया गोबांमा बरंनो बिनि लगिव तमु हामया तमखा एबा केबा बनो रोमफ्रेका हिनै साखा पुलिस रकनो माने ओ बरैनि लगिव गोबांमा बरंनो बनो रोमफ्रेका बिनि इच्छा सारानो साइमानमा लगिनो पुलिस रक एक्शन अंकरि थांगो तामनि हिंके पुलिस रक दाबुक ब साइमानो जे ओ निर्भया कान हत्या अंगमानो तयै आबगै लगिनो पुलिस रक अंकरै एक्शन नानानि स्टार्ट खलायलायखा पुलिस लगिनो सानबिन खलायनानि शुरु खलायरिका जजनि सोलाय सिगां हिंके पुलिस रक ओ बरैनो कल खलायै सोंनानि चेष्टा खलायखा फियाबा ओ बरै दाबुक सुकजरा yang नारक सकपायो तामनि हिंके आमसक बेहाल अवस्थाव खलायजाक अंगमानि बागै बरै दाबुक ब खासियानो अंजाक हस्पिटाल खलायजाक आबन बागै पुलिस रक बा आमसक जोर खलायलिया बनो सोंनानि बागै ओ बरै जे जागाव ब रोमफ्रेजाकनै ओ बसे कुनु साइमानया आबगै पुलिस रकनि बागै ओ केस बेलायखेनो डिफिकाल्ट अंगै दंगो आजराव डिफिकाल्ट इंमानि यागुला फानो पुलिस रक जेसेके फानो ओ केसनो सल्व खलायनाय हिनै समाय तांगै नाहारका आसलो ओ बरै साव दिल्लीव ओ बरै बाहायके सकपायखा ते ब जागानि ते आ हर ब बिनि लगी तामा अंखा हिंके ओ दिल्लीनि गनानो तयै फायदि साइमान लायनाय अब अंखा ट्रू स्टोरी अब प्राय 5-6 मान अमाहाय कावै थांखा अबनि सिगांनो स्टोरीले रिभिल खलायजागो फियाबा आंनो रोटेशन रिमाइंड खलायरिना मचंगते ओ रिमाइंड थ्रुतै एवार्ड बरैनानि मचंगो आबगै आं ओ बिदिनो सनामनि नांका अंके ओ बरै साबो बरजागनि ताम खलायनानि बागै आरजागाव फाय देबनो ताम खलाय साबरामफ्रे अकंनो तयै साइमानानि बागै भिडियोनो फास्टला सय साक नाय दंदि हाइकेसिनारो भिडियोनि स्टोरी पूरा फुल डिटेल साइमाननाय इंके फायदि भिडियोनो सेगलायसिनाय yang ayang bisi kok saya karai o माब्लाबानि कबिर ताना नगै दिल्ली पुलिस रक कायसा स्पेशल टीम न सनामै नाहारका तै बरक ओ केस न दाक्ति खलायै सनामनानि तै साबो बनो अमाहाय तमो हामिया तंगै अमाहाय खलायका तै बनो जस्टिस मानिना बागै पुलिस रक ग्राक खलायै एक्शन अंखरजा तै आ टीम न पुलिस रक अलरेडी न सावै दिखाजे केबो जानानि एबा केबेरेस खलायनानि हिंके ओ टीम न जॉइंटा खलायदि तामनि हिंके जे केस सल्व अंया साक जरा तै जाना नंनानि बाट न रेडी ओ केस न सल्व खलायनानि हिंके जानानि जरा मांगला थनानि ब जरा मांगला आबन बागै जे ओ केस न खलायना मजुया अब ओ टीम न अंखरै थांदि रकनि साका एसीपी अस्परिया सिंह बिनि
o case ni tui jas partal suro khlai rwo SP Asparia Singh jotni slai sikang je bwrwi hospital o tongnai obono kok sungnani chengo tamni hingke o bwrwini kisa mental health rok bo hamyana abagwi o bwrwi kaham kebo kok saimanya aboni logi police rok nongmani yagulo o bwrwini chehrani je kirimani obo bo judano ongwi tongmani nogo obono nogui no police rok saimani thangka je bini mental health rok bo hamyana hinui abagwi SP Asparia Singh wachuka je bo police dress rumoi bono sungya khoroksa civil worker eba kheba police ni dress tumya karwi omhai kise bono kok sungnai hinui wansukha te haike no poroni team ni kaisa lady constable no social workers namai bono sungnani bagwi rohorkha lady constable tin ni hoite sar tin jora tui obrui no naikoli khel khlai tongo chanani nangnani tongnani tei jotono khel khlai tongo tin theke sar tin jora tei 4 din laimani ulokhe no obrui no call khlai thanda khlai obrui no sungkha sungnani jengkha 11 October 2024 ni horo nini logiwo tamung hinui sungkha obrui o lady worker je constable dongnai bono lady worker hinui wansugui kapkha tei kaptutui no 11 October ni horo je angmano tui sanani jengkha tei a horo obrui ni logi tamo ongkha okogrok no khonaka hangke norni bo kasangma botrai thai phainai a khoroknui constable social worker ni dress na wi phainai no obrui sawi khnarika bo tongmani hinga ke orissa ni se hinui tei bo masters khaijak social working and research o hinui aboni yagulo bini khoroksa dol delewo bono nuhunui naharka abini dol bono saka delewo kwbangmano opportunities tongo nini bagwi je social worker ni samung khlaimani obono tui o jagao nong omhai kam samungni bagwi kaham job rok bo mani thangnai abagwi bo orissa no hoite delewo sip ongwi phaika hini sao tei a jagao thangmani ulo bini je social working ni samung rok bo jengwi rwkha koyekdin o bini dol bai tongmani yagulo o dol bo bono kaisa poja kahaima tokha tei o bini dol je orissa ni phainai bobo tamo haima tongjaka je bono aro tongmani bo aro tongmani bejal nangjakma kahai aboni yagulo bo aro kutului kubun jaga tongnani bagwi kishona thangwi social worker rok bai tongnani chesta khlaika a jagao koyekdin tongmani ulo o bwrwini je mental health rok tweruk hamya ongrwruk ongwi phaio ar jagani hoite kwbangma life ni pressure nok ni pressure tei career ni tension ongmani bagwi kwbangma wansukmung tei manui bini bokrogo stress ongwi phaio aboni bagwi no bini je kisa mental health rok bo hamya ongrwruk ongwi phaio tei achomsa a social worker ro tongmani aran hoite bo kumun jagao kharwi thango aboni yagulo bini thikana Delhi ni sorok rogono kono fro hingke Delhi ni highway rogo bwthagwi tongo tei ar jagao no bo thuoi payor kon fro sorok kinar highway kinar lama kinar omhai rogono bo thuoi haino tongwi tongo aboni yagulo no din sokpaio 11 October 2024 ni sal abre apro Delhi ni Saraika elakao kaisa sorok ni balance o asugwi tongmani obrui a jorao black no upset ongjak tei a jorao bo red color ni suit bo chumjak tei a karnao no kaisa kawari ni dokan bo tongo tei a kawari ni dokan probonpir bumungwi khoroksa sala a dokan no cholerwi tongo a pramod bumungwi khoroksa sala adi no chuak cafe chuak nangjak tei bo salbrum no omahaike chuak nangbo phegwi tongo phiaba adi no hingke sorok kinara achukjak obrui no o pramod ni nojor klaikha obrui ni sakao o bwrwi no nogui pramod ni je bwkhao hamya bisar tongmarok joto thangwi phaio pramod o bwrwi no nogui wansugui nakha je o bwrwi ni kobor chengna mental health rok hamya ongna hinui tei omoni phaida nai no o sala o bwrwi no yakro moi bolok ni uklogo romoi talangwi thangka tamni hingke o bwrwi a jorao birod eba kheba manabo khlaiya abagwi o jala
Napagi pelaikeno kaham sep ajarawa apagi boromoino telangi tangka borongni ukologo. Bo ajarawa mana khaliya chibuchirukoglia tamni hingke bini mental health hamya bo kobor khaksa agmani bagai bo kunupano saimanya je bini logiwo tamarok ongui tong aborok. Te pramod bo mongui osala amhai samung chitra khlai tong puro obroi bai. Bono romphere tongpuro ajarawa no ayekti khoroksa Bikhari lai tongmani. O Bikhari deli no lama kinar-kinaro asugui bikhasanai deli no bini ok supungo kunpuro hingke masaya bo matongo omahaike no bo ayekti lai tongmani bini busang no soprewi tamni hingke bini yakung kaini chojak. Angmabai bo soprewi no himo ajarawa bo nukha jagao opori no romphere tongmani opromod. Te bo deli no chuak tongpo ajarawa bo chuak kefek no ongjak. Pramod je khlai tongmani nogui o Bikhari bo phaidanai bo pramod te o Bikhari miloui opori no romphere ka. Tamni hingke obo horni jora sorogo amsuk borok laisuya thangphai khlaiya ongui kebo phano saimanya. Te ajarawa no iron hoite kaisa auto laioi ar jagao bwthakpaio aboni bomong wngkha Prabu Meheto. Jepro bonokha bolongni ukologo khoroksa brini logiwo belakino hamya samung tangjagui tongo te romphere tongo hinai. Ajago thangui naikha bo akabariwala te Bikhari o bwrwi no kunui khe harassment khlai romphere lai tonglaimani nokha te o bhairok no nogui bobo bini bokrogo hamya uansukmung phaimani ulo bobo phaidanai omahai no borok khorokni samung khlai tongmahai no bobo ajagao join doika haike borok o bwrwi no khorok tong khlai romphere laikha. Wanajaknai kok hingke omasije auto ni borok auto chalangnai o bwrwi no ajarawo banchirina muchungkha hingke banchiriwai mano phiaba bo banchiriya karui ar jagao chipote bo join khlaiui samung hamya tangui tongsu. Duniao tamsasinai kebra phano borok kaham nokjakliya jotono phaida te phaida mangse naibaisu. Amsubai pano o pungyani bagi borok kubun jagao teisa bini auto o dawi telangui kubun jagao telangui masa te masa line romoi samung hamya teisa tangkha. Chano haite 5gonta jora omohai samung man khlaijagui tongkha obori omohaike borokni o pungmani yagulo borokni auto teisa dawi delini o bwrwi klaijak a jagao no telangui khiklairwio obori no. Te omohaike no klaijak nokha khoroksa officer laiui. Te oborok police haimanmani yagulo logi no a lamani CCTV footages rok check khlaiui o khoroktam borok no romui najakha tabu hingke borok jailo hingke norok obo kahai borok rok no tamo khlaina muchungnai. Jodi omohai wngkha hingke norok joto comment khlai sadi.